Okwiruma kw'ekidongo eki kurugirira ahanjura nyamwingi egwire kumara obwire buringwa ekahendereka oho kiine amagara g'abatuura babiri aba. Yateera ekyaro kyona kyahwaho kandi eky'omugisha mubi enju emwe yagwa yateera abantu babiri. Emisiri nogireba yona esisikire yona omu rubare rutiire kumara nk'eshaaha nk'emwe n'ekicweka nk'eshaaha ibiri orubare rwaba rwingi rwaleeta amaizi kurugura omu nsozi. Ebitoki byanje byona tasigiremu na kamwe mbere nabyire mbibo yona tinyine n'ekintu na kimwe ky'omunju kyo kugira ngo ninde byona enyanya zona zigenzire. Abebembezi nibagira ngu bariyo nibakora aha report okugisindika omu ofisi y'enganzi y'ihanga okutunga obuhwezi. Abantu baine okurara, abantu tibaine ekyokurya baitu tukurora nora abantu bali mu bwire kwonka habwekyo guno murundi nangwa twenda kusakibwa kitali kiti naito tuge kwesalinga. Tuhandikire ofisi ya Prime Minister then twamara kuhandikira ofisi ya Prime Minister anokwe bije bayamba abantu aho abantu bine cyo kurya n'aba displaced aho kwabaruje tibayina aho kurara aho kwamajuga bagashakambukire ngakora bwako baratama kasanga tine toyi nibwo bugwere niko kufa ahubwo kwa toyi yeri kunyamba nejo koni kandi enju naye bambusira higuru omugongo gona gurugireho. Embiri y'abagenzi yatwara omwirwaro rya Buhinga okuceberwa. Omugandi abatuura b'ebyanga mushanju omu town council ya Butoma omu Bushenyi district batira omwegemure banyuma y'enjura y'ihunga esigire Emisiri eriyo wishe butaka. Ebyanga bikizire kuteganisibwa ihunga eri harimu Rwengwe, Kyamamari, Bugomora, Nyanga, Kashasha, Kabare omu town council ya Butoma omu Bushenyi kandi amakiiko 19 gatwirwe ihunga. Ninza kugira nti ndehijo muyaga habandize habambuka kire kiside kiri ndacyaguma nikimuka umutima gw'amazima ngo boyemerire tine kiruka atwumbire ndyaho ndebi baterimwe ryagenda muhogo nogireba ibitakuru nobireba hamwe n'entoke amaka g'abantu umunyanga yona gatari hansi ya 20 gagenzere n'entoke zagenda n'amakorero amaduka gagenda. Kimbe ndyaho ndebero mu kirahuri nza kurendera amabate gagenzire kuza kura uromwana bura chema natere nduru kabe natere nduru aija ashohora nyigora ashohora we nargesagama n'umwana we narukubi. Abaturano bashaba government okurabira mbebembezi babo okubahwera bazo mu twashaba esara zahoye tinkumankinde sigize saro mukami sabire twashaba konkar hanga ya kwataho twasigaza amagara konkentoke amazu ebintu byona byagenda nogira ngo nike bikubasika government yabane yitahiramo abamashomero ere kuyabakwatiraho abahinji ere kuyabakwatiraho nanabafusisikarirwa makagabo. Twine Minister Rafael Magezi, twine muhonarebo Mbwatekamwa, twine muhonarebo Anet Katusimbi, hata abantu abo ni nyenda bakwatanise bije hano uyo mu town council yitu ya Butoma barebe ebebizo byone bibireho abo kubeki n'ekigwererezi batuyambe. Ekigwererezi eki tikikomera aha honka cyambukire cyakwata mu ruka rwa Rushinya omurika Kanju kandi nayabayo kisigire cyabasaho oburo no mugusha yashakwa Gilbert Manguzi na Ben Moz.